Paul Rusesabagina yakatiwe imyaka 25 y'igifungo, naho alias Sankara callixte akatirwa imyaka 20. Ni mu nkuru tugiye kubagezaho. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwakatiye Rusesabagina igifungo cy'imyaka 25, ruhana NSABIMANA Sankara imyaka 20. Rubahamije ibyaha bifitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba byakozwe n'umutwe wa FRN. Paul Rusesabagina na bagenzi be baregwa ibyaha bifitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba byagabwe ku butaka bw'u Rwanda, byaguyemo ubuzima bw'inzirakarengane 9 n'abandi barakomereka bibaviramo ubumuga budakira. Ibi bitero byabaye hagati ya 2018 na 2019, byanahasahuriwemo imitungo myinshi indi irangizwa. Uru rubanza rwaburanishijwe nyuma yo guhuzwa kuko abaregwagamo bose bari bafitanye ibyaha bifitanye isano. Kuwa 26 Mutarama 2021 nibwo bwa mbere urubanza rwaburanishijwe, ababuranyi bose bahari uko ari 21. Kuri uyu wa mbere tariki 20 Nzeri 2021 nibwo urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwatangaje imyanzuro ku bihano byahawe abaregwa bose uko ari 21. Rusesabagina Paul yakatiwe gufunga igifungo cy'imyaka 25, mu gihe NSABIMANA Sankara yakatiwe imyaka 20 kubera impamvu z'iyoroshya. Rusesabagina niwe wahanishijwe igihano kiri hejuru, mu gihe uwahanishijwe igihano gito ari imyaka 3 gusa. Urukiko rwategetse ko abaregwa bafatanya kwishyura indishyi z'akababaro kubo zemeje ko bagomba kuzihabwa, nyuma yo gusuzuma bagasanga baratanze ibimenyetso bifatika. Ku ikubitiro abagera kuri 94 nibo baregeye indishyi. Mu baregwa 2 basonewe mu gutanga indishyi kuko batabaye mu mutwe w'iterabwoba wa FRN. Abo ni Nsanzumuhire Felicien na Munyaneza Anastase, babaye muri FDLR Foka. Isomwa ry'uru rubanza ryari ryitabiriwe n'abantu batandukanye, abanyamakuru b'imbere mu gihugu no hanze yacyo, abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'abandi batandukanye. Abaregwa bafite iminsi 3 yo kujurira icyemezo cyafashwe n'urukiko. Urubanza rwaburanishijwe n'abacamanza bayobowe na Antoine Muhima, mu gihe ubushinjacyaha bwarimo umushinjacyaha mukuru wungirije Angelique Habyarimana n'abacamanza bo ku rwego rw'igihugu. Uko isomwa ry'urubanza ryagenze n'ibihano abaregwa muri uru rubanza bahawe. Uwa mbere, Rusesabagina Paul yakatiwe igifungo cy'imyaka 25. Uwa kabiri, NSABIMANA alias Sankara yakatiwe igifungo cy'imyaka 20. Uwa gatatu, Nizeyimana Malik yakatiwe imyaka 20. Bizimana Kasiye yakatiwe imyaka 20. Uwa gatanu, Mutakamba Jean Berkimas
yakatiwe imyaka 20. Uwa gatandatu Shabani Emmanuel yakatiwe imyaka 20. Uwa karindwi Ntibiramira Innocent yakatiwe imyaka 20. Uwa munani Byukusenge Jean Claude yakatiwe imyaka 20. Uwa cyenda Nsabimana Jean Damascene yakatiwe imyaka 20. Uwa 10 Nikuze Simeon yakatiwe imyaka 10. Uwa 11 Nsanzumbukire Felicien yakatiwe imyaka 5. Munyaneza Anastase yakatiwe imyaka 5. Hakizimana Theogene yakatiwe imyaka 5. Nsengimana Herman yakatiwe imyaka 5. Iyamuremye Emmanuel yakatiwe imyaka 5. Niyirora Marcel yakatiwe imyaka 5. Kwitonda Andre yakatiwe imyaka 5. Uwa 18 akaba ari we mwari w'umutegarugori wenyine uri mu itsinda ry'abantu 21. Mukandutiye Angelina yakatiwe imyaka 5. Uwa 19 Nshimiyimana Emmanuel yakatiwe imyaka 3. Uwa 20 Ntabanganyimana Joseph yakatiwe imyaka 3. Uwa 21 Ndagijimana Jean Christier imyaka 3. Iyo akaba ariyo yari imyanzuro y'urubanza Rusesabagina Paul yaregwagamo na Nsabimana Callixte Elias Sankara mu kurema umutwe w'iterabwoba wa FRN. Mwakoze kuba mwabanye natwe, twongeye tubutse gukora subscribe hasi aho ngaho, kandi like, share, duhe na comment, ibiganiro byacu bizajya bibageraho ku gihe. Mwari kumwe n'Impano Yawe TV, ngiye mwumvaga kuri mikoro ni Soteur Munyempundu. Murakoze.